nyuma y'uko habaye amatora agakurikirwa n'imyigaragambyo ikomeye cyane y'abatarigeze bishimira ubutegetsi bwa Madamu Samia Suluhu Hassan n'ishyaka rye riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi CCM. Makuru ubu ngubu baravuga yuko abanyatanzania abarenga 240 bashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Urukiko rw'umujyi wa Dar es Salaam rwashinje abarenga 240 icyaha cyo kugambanira igihugu mu myigaragambyo bashaka kubangamira amatora. Bibaye nyuma y'insinzi ya Samia Suluhu Hassan mu matora yabaye wa 29 Ukwakira 2025. N'amatora yabanjirijwe imyigaragambyo yiganjemo urubyiruko bavuga ko batishimiye uko amatora makuru y'igihugu yateguwe. Nyuma y'ayo matora benshi bahise bafungwa ndetse batangiye gushinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu binyuze mu gushishikariza abantu kujya mu myigaragambyo hagamijwe kwangiza amatora. Mu bashinjwa harimo umugore w'umushoramari witwa Jennifer Jovin ushinjwa gushishikariza abantu kugura maske zishobora guhangana n'imyuka ihumanya no kuvuga tear gas kugira ngo bakomeze imyigaragambyo nta nkomyi. Iki cyaha kiramutse kandi kibahamye bahanishwa igihano cyo gupfa, nubwo muri Tanzania akenshi iki gihano gihindurwa igifungo cya burundu. Abashinjwa bazatangira kuburana tariki ya 19 Ugushyingo 2025. Nyuma kurahira Perezida Samia Suluhu yavuze ko imyigaragambyo yatijwe umurindi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cya Tanzania. Ku rundi ruhande ibindi bihugu bifite abaturage muri Tanzania byagaragaje ko bihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage babyo bari muri Tanzania cyane cyane aho mu gihugu cya Kenya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya witwa Musalia Mudavadi yatangaje ko mu kwizera umutekano w'abaturage ba Kenya bari muri Tanzania yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo. Mudavadi yavuze ko Thabit yamubwiye ko umutekano w'abanyamahanga uzakomeza kubungwabungwa nk'ibisanzwe. Kugeza uyu munsi haracyakusanywa imirambo y'abaguye imyigaragambyo kugira ngo bazashyingurirwe rimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Mu yandi makuru reka mabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye uburenganzira Hongiriya bwo gukomeza kugura ibikomoka kuri peteroli na gaz bituruka mu Burusiya mu gihe cy'umwaka umwe. Ibi byatangajwe n'umuyobozi muri White House wavuze ko ubwumvikane bwagezweho nyuma y'inama yahuje abayobozi b'ibihugu ku mpande zombi tariki ya 7 Ugushyingo 2025. Muri uku kwezi bwana Trump yashyiriyeho ibihano ibigo byo mu Burusiya bicuruza ibikomoka kuri peteroli birimo icyitwa Lukoil ndetse na Rosneft kubera intambara igihugu cyabo cyashoye muri Ukraine, ndetse ibyo bihano byarebaga n'ibihugu byayiguraga mu Burusiya. Kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira, Hongiriya yakomeje gukoresha ibikomoka kuri peteroli byo mu Burusiya. Ubwo Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban yahuraga na Donald Trump, yamusabye ko yamufasha akamureka agakomeza gukoresha ibikomoka kuri peteroli byo mu Burusiya kubera ko bifitiye akamaro gakomeye cyane igihugu cye, kuko babihagaritse ubukungu bw'igihugu bushobora guhungabana mu buryo bukomeye. Bwana Trump yemeye ubusabe bwa mugenzi we kubera ko iki gihugu kidakora ku nyanja, kidashobora kandi kubona ahandi cyayikura. Hongiriya kandi yumvikanye na Amerika ko igiye kuzajya iyigurira ibikomoka kuri gaze bifite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari Amerika. Imibare y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yerekana ko Hongiriya ikoresha ibikomoka kuri gaze bituruka mu Rusiya bigera kuri 74% n'ibikomoka kuri peteroli bigera kuri 86% bituruka muri iki gihugu. IMF igaragaza ko mu gihe umuryango umwe bw'Uburayi ufashe umwanzuro wo guhagarika gukoresha ibikomoka kuri peteroli byo mu Rusiya, bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri Hongiriya kubera ko umusaruro mbumbe w'igihugu GDP wahita ugabanukaho 4%, ibyagira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gihugu cya Hongiriya. Zoreza makuru kuri iyi nkuru mbabwire ko ubushinjacyaha bukuru bwa Turukiya bwasohoye impapuro zo guta muri yombi abayobozi 37 muri Israel bubashinja gukoresha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu ntara ya Gaza muri Palestine. Abari ku rutonde barimo Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Ingabo Israel Katz, Minisitiri w'Umutekano Itamar Ben Gvir ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo witwa Lieutenant General Eyazul Zamirin ndetse n'abandi. Mu bikorwa bushinjacyaha bushinja aba bayobozi harimo gusenya ibitaro byubatswe na Turukiya muri Gaza hashingiye ku mubano mwiza uri hagati yayo na Palestine. Muri Werurwe 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel witwa Gideon Sa'ar yamaganye icyemezo ubushinjacyaha bwa Turukiya bwafashe, agaragaza ko nta kindi kigamije uretse kwiyerekana ku ruhande rwa Perezida Recep Tayyip Erdogan. Turukiya ni kimwe mu bihugu byamaganye ibitero by'ingabo za Israel muri Gaza mu mwaka ushize yiyunze kuri Afurika y'Epfo bitanga ikirego
mu rukiko mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Reka mbabwire ngo rero mukomeze murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, mukande kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu akomeze kugenda bagera. Twibanda kuri diplomasi, ububanyi n'amahanga, amakuru y'umutekano yaba mu Rwanda ndetse no mu karere, cyane cyane ko nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwaho hakomeza kuba intambara ihuza umutwe wa AFC 23 n'ingabo za Leta FARDC n'ihuriro harimo Wazalendo FDLR yiganjemo abasize bagizwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Ingabo z'u Burundi zikomeje gushinjwa no gukorera iyicarubozi ndetse no gushaka gukora jenoside abanyamulenge biga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda benshi cyane rero baherereye muri Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agatanga ariko kandi hari amasezerano yasinywe hagati y'impande zombi, hagati ya AFC M23 ndetse n'igisirikare cya leta na leta muri rusange. Amasezerano rero agomba gushyirwa umukono ari kumeza kubera i Doha muri Qatar, aho ibiganiro bikomeje mu kurebera hamwe uburyo akarere kabona umutekano. Kandi amasezerano rero agomba gushyirwaho umukono vuba na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, azashyirirwaho umukono mu Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo twagiye tunabigaruka mu bitandukanye mu makuru yacu. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.